Anya laki din! Kasino te awan kwartana dito? Umekaw, takaragak deta ko pa ito. Ay, mayat Tata Oscar. Ay, waras ka gaya, miti kwarta ita. Ewan na, tatagarod kwarta. Ada nga ron ti kwartam nita, Tata Oscar. Well, eso garon nga ayabak nagiti awan kwarta na. Taikakina. Ay, saan tata? Kasdulatan. Agatang kalatan iti arang ta pagsangwan tayaw. Oh. Okay. Sige. Awan te parikot iti na ito. Agibaong kayo dyan tersena. So umay na lang namin alako nga kanya. Sigurado ka, Tata Oscar? Uwan barog. Isugain kayo. Alam amin, nagitila ko nga arak dyan. Tauray aguma tayo. Iti arak. Talaga amang ibaba inday di alakay nanang. Ay, wan nga road. Talaga adinan amaw ti lablabiden na no sumamay kan kwa na ti spirito ti arak. Ay na, kas lagi bapuritak dito'y nagtugawak. Ay, numabalin la kuma. Dayta katikun kunak nanang, bumakbak nang ni tatang numabartak. Ay, wan nga road anakaw. Kasanaw, no adangag pa iso ti mapan mangala iti arak, ijay tersina. Ay, jak amu ananang, ingkay ayabanen, mangibabain. Ay, sika na anak kao. Amangan no adun tumanon ti sa una, no siyak ti mapan mangayab ken kuana. Ay na, sikan ananang, amangan numakaungat pa ijay. Ala, urayan nak nga raw danak kao. Tamapan ko ayaban, tapno agawid tayo. Hoy, Oscar, gusto na itan. Intayo kitay, agawid tayo. Damdamabik. Madama pala ang istoryahan mi. Ay ayabarnak pala. Nalpasan ti Pasken, iso nga agawid tayo. Ay gamusan pala nga nalpas ti panaginom mi. Isupay, ananabidina. Bayan yun, tagsasao kami ipay. Ay wan, bakit? Di ka mananagan. Nauminom kami lang itarak. Sa anak nga agsirpat iti balasang. Anya. Hanggang yun na. Iso nga uri agbati ni Tata Oscar. Sumarnon ton nga agaway. Ay, makamuka nga raw doon, Oscar. Agawid kamay. Anya lakit din ni bakit kaya? Rumabi kami nun. Isugay ayabandak nga agawin na niya. Awan Andres. Na-inlove ngamin unay kanyak ni bakit ko. Iso nga subsubyan na. Nagganat yun. Makita manakaw. Nabuisi taklaang idisyak tinapan nangayab iti amam. Ay na ni tatang, talaga amang ibabain. Sakit iso ti numero 1 asau ijay. Wan nga raw, kinunanakit din arumabi nga minun. Iso nga ay ayabak nga gaway. Anya? Wow, nanakaw. Kasta ti sa una ijay. Iso ama babae nakadagiti kakadwa na nga agiinaw. Uray ko ma, no saan ababaro ti kakadwa na. Ay, una yan aya. Oh, kitaan nyo man ngamin nanang. Inruar naman yung tipitaka na. Ay na, konsumisyon na talaga. Ay, intakidain. Agawitan. Nasakit ti matak amang kitkita iti artag nga amam. Konak man no umiyan ka ijay balay ni Lucia. Anya laki din ni bakit kaya. Pagsilusan na ki din ni kumari na. Anya, lablabidam alaklakayan. Kaiso bakit?
Iso kasta mo tintibag pagaman niya. Ay no, talaga adi mon amo ti lubong mo no sumanib ken ka ti espiritu ti arak. Ah, Di mo pa yun maawatan no anya ti kayat asawan dagiti ibagbagadaken ka. Imbagakla dayta, gaputakas la nagramot ti ubot mo ijay nagtugawam medikal man nga umin-inom iti arak. Ha! Akasla saan ka na makatakder. what? Katun mag, kat amom ka de, ti imbagbagam idikal man, Ah, kat ada ka di kwartam nga iwaras mo ka dagiti tattao, adaya mo ibagbag akasta. ay na talaga nga inulaw na ka ti arak, Oscar. So nga ita, di mon malagip dagiti nararamid mo. Wan na, mabain ka laang. So nga agin aamnesia ka. Anya? Mildred, si Kaman timang bagbagakin ni Tatang? Apay ka di manang. Ay na, siya kung ti mababain ka dagiti kakabagyan tayo. Gapo iti kinalaing na nga uminom iti arak. Ay namanang, saan lang anam na minsan na binagak ni tatang. Ngamawan lata mo ti dengdenggan na. Ay, wan nga ron. Sapay bumaknang no naparto. Bumaknang kan lastog ko na ma. Ay, wan nga ron. Kaasi ni Nanang. Idi pay laang akon sumisyon na ti kinaartek ni Tatang. Wan nga rod, isuasan akayat ni nanang ti mapmapan iti okasyon no daduma. Gaputa ibain na ni tatang. Oray syakmat na. Kasla ka naktibain ko. No ipakat ni Tatang ti kinalastog na. Kat adda ak amang buybuyakan kwa na. Ay, barang agbalbaliw pa'y ni tatang. Saan tayo amaong uma amang idawdawat, asapay kumata agbalbaliw. Numadalon to ti panawon. James, di mo ka din nakikita ni Tata Oscar. Samay, apay ka day. Sa ngaminin na naisar-sarong nito. Maya da jala kay Jo. Open na may papaniti ara, Jo. Ay wala, di ora man iibus na ti kwarta may sarabi ay. Basta dati ka sa ako nang uminom. Ayos. O nga raw. Ungtan mo ngamin na kita anak na. Ay, saan ang mawakatan lagi ti anak nga. Isokas dyan na ungal. O nga raw. Ay, banda nga oray, ado ti kasangsango ti amada. Ay na, di na kami ngamin maawatan. Ay ayaban mi ni Tatang mi. Gaputa saan mi akayat ngagbarbartek. Gaputa lumakayan. Ha? Piya kada kayo ata ubing kayo pay lang. Kun may sa, awanan kayo iti pamilya. Iso nga oray inom ter aramidin nyo. Mabalinlat na. Idin to taad da pamilya ti amami. Nga agur oray kan kwa na. Anya? Abe, di ka man agbalit ang nalaing niya. Apay ka di man ang Tatang. Apay pinagsasawam dagiti kagayam ko. Pumirdi kamot iti istorya ma. Ay natatang saan house to dagiti ibagbagada. Iso anasken a korektaren ida. Apay abi, perfecto ka kade. Anya. Kaisuman, amin ataw. At dati maibagam ka na kwa na, anyakan. Ay natatang, isaksakit kayo. Iso akastoy ti bagbagak. Amangan no makaala kayo iti sakit yo, gapo iti nalabas apa naging inom yo. Adula amin, manipot ita. Di yuman pakibibyangan dagiti gagayam ko, what? Alang aro tatang, makaamu kayo mat iti biyagyo. Ngem no agsakit kayo, gapo iti panagbarbartek yo. Siguraduan nyo nga rod, nga dadagiti gagayam nyo iti sibay yo. Nagagmo ka di anaimbag, dagiti imbagbaga ti anak mo, Oscar. Ha? Agpapada kayo amin. Na, Kaysa man, nalaing kayo unay.
panagrik na kayo kat perfecto kayo. Ha? Talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Iso ama ka amo kamat nga rudang itibiyag mo. Yawa mga min. Didak pa kibibiyangan na. Ay, jak kamukan ka. Kaslasaan ka lumakay. Nay, nasaya, may tanaranaan kayo, Tata Oscar. Oo nga ron. Talaga kami na rumwarak manan. Ay, sumilagayam Tasan kayo nakikita? At dun sa nakakumikuman nyo Nasikasok pa kami timulak. Kalkalpas kami ti panagapit ko. Nukas na inapit yung nagitimula yaw. Wan, iso tino burak. Iso ajak imalala ti uje tersena. Ay, kateng-kateng mo at naglakwam, Tata Oscar. Adamo basit baro. Nukas na mangalak ang arodin at ito ba ito? Ah, Tagsango tama nga ginaw. Kailiw da ka nakasango kay. ay gawa na. Dahil talaga yan. Tubato! Ay na. Hay! Day takit kay ako kada kayaw, Tata Oscar. Managparabor kayaw. Apay kiti na saan ngay baro. No, dati may parabor. Awan ti parikot. Iti na ita. Tubato! Ay, talaga na imas ti ara ka. Ay na. Huwag ngarap, Tata. Naggarap yun. Bagtada kayo akasango akanayon. Adda ka nga ron kay inistorya. Ay, kawan na, Tata. Gamay sa boring ti panagbiyak no awan ti arak. Sana yan. Huwag na barok. Ni, awan ti inuman kan pulutan tayo. Ibagayo kin ni Marilucia. Tagluti iti pulutan kan mangyag iti arak. Bayadak amin. Sigurado kayo Huwag barok. Adda ti kwarta, iso nga adda ti pagbayad ko. Mabit lang, Tata. Tay baga nga raw kininanalo siya ang mangyag iti arak kin pulutan tayaw. Kodak to pa'y kag nga da kayo manin dito'y ngaglamlamas iti arak. Siga magayam day tami di na bakit. Amang ipatpatag unay kanya. Ha? Nagalas day ta itsura, Oscar. Ala, tumakder ka di tan tagawid tan. Bayan nyo pa ni Tata, nanabidi na. Agin inom kami pa Ay, talagang awan ti mo yung aramidan. No di day ta uminaw iti arak. Kasanaon ti biyagyaw no kasta kayo akanayaw. Nyalaki din na yan Nagawid kayo kitain, taing kayag trabaho. Itong bigat taon, no? Nagpatpat nag-anagin inom kayo iti arak. Saan kayo kadipay anauma? Gusto ko mabutin Ala, agawid kayon itangag sapa, taing kayo butin nagtrabaho. Sa tingin Ay na, pasensyahan niyo ko man, bakit ko? Talaga akas totoo gali na. Labnak kami. Iso nga sinuro na. Oscar! One month. Dahil tatipon no. At dapat iti akin kaya't kanyak at aners. Ay, nabartag kan, Oscar. Demon ammo ti bagbagam. Ala, agawitan. Barok, panawan kayo pa yung aruna. Agawag kami malangan. Tan namisnak siguro ni bakit ko. O anya, Oscar. Naikat ka din, ti Bartek mo, Itatanaw-sawan kan. Madamag ko man lang. Anya da ita? Asino ti nurse nga gusto unay idikan ka. Mabalin amamuan. Nurse nga ibagbagamat. Awan timbagbaga akasta. Saan ka din nga imbagam kada James kan Andres idi sinurot ka? Nga adda ag gusto kang ka, nurse. Abay, Oscar.
nalipatam ka din dagiti panawon nga agar-aram ka kanya. Idinaga daw ti karem. Dagiti panawon nga ingkarim kanyak ajak tupulos agparikot iti sidong mau. Asaan mo ba't atinungpal gaputa pasig a konsumisyon ti papay mo kanyak? Kayat mo ka day taibagak day ta kanagiti kagayimaw. Anya? Ay na, Oscar, kababain day tangaramid mau. Iso apang nga asim kuma, tagbalbaliw kamutang. Tatang, agsarita tayo man itinalapat. Apay, ada ka diti parikot mo, Mildred. Adda nga rod. Anya day ta, ibagamon Da kayo, tatang. Awan ko matiparikot ko, no saan kayong artak. Anya? Lumakay kayon. Rumbang laang agbalin kayo kumamot a modelo. Tapno da kayo ti pagsarmingan nagiti agtutubo. Apay, sa anak aya ang modelo akmat atam mo. Di ka mawatan, Mildred. Modelo gaputa pinadakil kayo, ano saya, pinagadal kayo, pay. Wan tatang, pinadakkel kan pinagadal da kami. Ngamatay kami mat itibain gapu iti aramid yo. Anya? Apay, iba indak ka di nga mayo. Gapu ka dita nakurapayak lang. Ay na tatang, saan akas tatikat ko asawan? Dahi ta nalabos apa nagbarbartak yo ti ibagbagak. Gaputan numabartak kayo, bumakbak nang kayo. Kun ibabain nyo pa ni nanang, gaputa kanayon nyo nga ibaga, nga isuti ng surot kada kayo. Anya? Anay ko! Ay, anay ko! Kasla na akong may turang ti sakit ang marikrik na Ay, katanusam. Awan mo't maarabida. Saan mo't amabalin asoblatak ti sakit, amarikrik nam. Ay, anya? Kati sumat. Anay ko? Agawid na kinton madamdama. Agbati ka pa'y dito ospital. Anya? Una, awan ti sumublat kanyak amang bantay kan ka. Gaputad da trabaho dagiti anak ta. Anya ngay, Oscar. Ayaba mo na, dagiti gagayim mo akanayon mo nga isakit. Taiso damot timang bantay kan ka. Siga mo, Medina. Ang dalang nga ruda ti rikrik na ka na sakit. Kasta pa'y lang ti magpagam. Anay ko. Adda ka no sakit mo iti bara. Gapo iti nalabas apa naging inom mo iti arak. Anya? Wan. Wan no? Kayat mo pa iti gatangan ka iti tubay tao. Taison, ti pagbalinan tayo adextrose mo, tapno maagasan ka. Anya? Kasarpay ti kasinsin tayo iji kabang-ibang nga iliinton bigat nanang. Ay, wan nga ro danak ko. Ngam kas lamabainak amapan. Amangan numabartek manen ti amayo. Saan mat siguro, nanang, amangan nunagnakamun idi na ospital. Ay, bareng Mapantayuan, nanang, saan abali ta kasinsin mi mat iti father sa iti atendaran tayo. Kat awan ti parikot numabartek ni tatang, gaputa kasinsin na mat ti adda ijay. Ay, sabagay mat kit di Una nang, mapantayo, kat makaamumutin no ipakita na ti ugali na ijay. Ay, talaga, di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Amo makagapgapom iti ospital, ngam nagbartek kaki den, ijay kasaran. Naimasan mi nga rutin naging istorya. Talaga kit di arawat ka iti arak Ang mayat mat, tapno nakita dagiti kakasinsin mo, ti ugalim ijay. Anya? Ay na, Oscar, mano ka den ti tawon mo ita, 65, apay ka di. Kahit nangag mo ka day, dagiti pamagbaga, dagiti babarokan ka, Anya? Agnakam ka kumamot itan, Oscar. Agtawan iti 65, binagbagaan ti agtawan iti 25.
Anya ngay tirik nam ita, Oscar. Mayat ka, day? Ay na, si kalaang tinakitak nga agtawon iti 65. Abi nagaan ti agtawon iti 25. Ay na, Oscar. Kababa inday ta. Apakasarsaritaam. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Agudo nga. Si kapay lati makamu dito'y balaykaw, Arnel kanakan. Agudong kayaw, akas natibado yaw, ante Elvay. Anya kumatima di itibado. Jay kumamot pangrawar abado yaw, ate isuot yaw, antay. Naggayad day ta bidang yaw. Agsarsaring gayad di ta daga. Anya kumano nakabida nga. Awan bibiyang dagiti taptao ang makakita kanya. Di kay kumamasaer, ante Elvay. Ngamay mayat no di napintas met abado yaw, ate isuot yaw. Kaslamapan kayo agsit kay ti day ta alangayaw. Adula, minday tangay bagbaga. Sakit, di kay sapay nagdigaw santay. Nagdigusak idinaminsan nga aldaw. Anya laki din ante Elvay. Saan aga po, ta nagdigos kayo idinaminsan nga aldaw, kat saan kayo niya agdigos ita? Sana bali tanagkaw-kawak mag... Anya? Nagalas ti badaw. Ay, anay ko! Api ang kinadal mo tilupok ang LV. Nagababaday tabadaw. Makikita day tapusag mo. Day ti uso ita, ang LV. Crop top ti awag iti day ti abado. Ay nagalas. Kas kalamang gargari iti lalakay. Imbag kumano na po daw day tabuksit mo. Auntie. Tuladom ti isusuot ko abadaw. Saan makita ti gurong ko? Jay ladapan kentangan ti sakak ti agparparang. Anya? Ala, ingka agpalda iti atidog, Lorena. Nagkiting day ta shorts mo. Makitkitan day ta ping-ping ti ubot mo. Anya lakit din ni Auntie LV. Tila madmadlaw na. Di mulat tayo kaskaso ni Antim nga Elve, Lorena, nakaw. Nagistrikto ni Auntie LV, tatang. Dilawan na amin nga isuot ko. Conservative nga ni Antim nga Elve. Iso na, bakit na balasang? Napilin tumay. Kasta ka di, tatang. Wen, anak kaw. Upat kami nga kakabsat, nga misulang tibaak. Ada ka di mo't nagdaton ka ni Auntie LV, tatang. Adu ati nagdaton ken kwa nangam kinagura na amin ida. Apay ngay. Adu la amin kano ti asa-asawa. Sakit la kano ti ulaw. Anya? Wen, anak kaw. Kagurgura ni Antim dagiti lalaki nga may agdaton ken kwa na. Dahita ti rason. No apay na bakit na balasang. Kastagayam, tatang. Nagbiter. Iso pinanawan dagiti lalaki. Nay, anya tararamidin nyo ante Elvay. Umis isbuak, Arnel. Ay, una yun day ta alangayaw, antay. Nakatakder kayo nga umis isbaw. Anya ko ma, ipangatok matipaldak. Kaya't nyo asawan, awan ti kuhayaw. Ay, di mon balik sanday ta. Anyat ibagamaya. Ay, umay kapadigwan iti si Daam, ante Elvay. Anya si daanday ta, Arnel. Lauya akar ni ti babaw, antay. Anan, kita akman. Adtaw, antay. Na, nagtaba. Ay, jak kayat ti taba. Iyawid mo. Anya? Saan mat unay anataba, ante Elvay? Adaw di lasag na. Ay basta, jak kayat ti adda taba na asidaan. Dinengdeng matimpa-digong kanyak, Lorena. Wan, Auntie. Saluyot, kansitaw. Sinagpawan ni tatang iti tinuno abangos. Ni kabagis kaw tinagluta. Wan, Auntie. Nan, ramanakman. Puwa! Ha? Oh, apa yan, te? Hay, nagapgad.
Nagado ti bugong na. Anya? Ay, jak kaya tinapgan. Mangtad iti sakay. Ay, napilay na Auntie Ilve kasinsin Lorena. Pinadigwak mat itay. Yam, di nakit din kayat jela uya karni ti babaw. Napili talaga ni Auntie LV. Kastan sa kano dagiti balasang abakot. Siguro kasinsin Lorena. Hay, kaasimot nga agmaymay sa ni Auntie LV, ijibalay na. Mabalin pa imot ang makiasawa no kayat na. Napigsapay mo't ni Auntie Ilve. Awan latam mo kon kasinsin Arnel. Ay, nakasungsungit. At dalabasit mangag na. Masahairan tirik nana. Sintiran ng tumatan. Di nakman kita nakastapiray. Dot-dotak day tamatam makitam. Na, tagnirsikit day. Nagalas ti rupam nagnirsay. Kaskala nakangirsi ababaw. Napintas ka lata, LB. Nita Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, LB? Ha! Diyak kayat ti maawagan iti napintas. Nagsiksi ka lata, LB. Nita Anay ko manin, LB. Apay asinipat nakmanain. sanak asiksay pireng. Amom, LB. Baruak pa'y lang aging gaita. Anya kuma? Inururay ka ngamin. Ay. Di mo sawan, ngagdaton ka manan kanyak pireng. Nulakit di tadapan nakabalin na. Saan pa'y laan nagbali, utiriknakan ka? Ay di ka kayat pireng. Ngem kay kayat ka, LB. Iso nga roda nagbakak matan gapukan ka. Ish! Anya nga, nabayagan adim magaday di karibal ko iday anagdaton kan ka. Angam siya, si bibiyagak pay. I'm waiting for your love. Lumayo ka, satanas! Lubayan mo akaw! Anya! Nakita ko ito nagsarita kayo ni Manong Pireng, kabagi Silve. Tiawanan bain alak lakayan? Ibagbaga naman ang tiayat na kanyak. Aw, apay nga umisom ka? Kanya nga tanusong bata mo ti ayat na, kabagays. Total ka, dekada mo tan ngagdadaton ka ni Manong Pireng. Ay, jak kaya ti makiasawa ka bagays. Sakit laeng ti ulo day ta. ay, narigat ti matay abirhen, kabagays. Anay kabagays. Apay ngagsipat ka ngay. Di ka lang marabakan? Ha? Jak kayat day ta arabak mo ka bagays. Anya kumano matayak abirhen. Nana LV, ada ka di papananyo ita? Awan, apay aya kurdapi ah. Umay kayo kano agluwalo ijibalay kuna ni uncle ko apiring. Anya? Asino tilwaluak? Pasyamday di apong Agustina, Palasipas, Barabas, Mindas. Nay, imbagamatan tinagatidog anagan na. Nana. Makaumay kayo kadi, ijibalay ming agluwalo? Ala, mabit lang raw, tagpulusak kurdapya. Nalpasen na nga, nagiti kakadwa managlualo, LV. Intamot manganain. Ay, dinakman as-asit gan si kapirain. Amom, nagragsakak nakakita kan ka dito'y balay ti kabagyan, May. Saan asikati ginagarak dito'y pirain? Lumayo ka! Ay na, nagpintas ka no agung unget ka, LV. Sumardeng kan! Diyak kaya ti maawagan itinapintas. Nagsiksi ka, LV. Maminsan pa'y pirain. Ulitem pa'y dagitim bagam. Agpaiso dagiti bagbagakken ka, LV. Sika ti kapintasan abakait dito'y lugar tayaw. Talaga adi ka sumardeng ha? Anay ka, kinugtaram matanti. Ay sus, Anay suray. ko. Diyak inggagara kinugtaran dayta. Pakawanin na ka. Ay, inigamam, LV. Ay, sus. Diyak napupuutan anay gaman. Anyat katawaam ka ba, guys? Ako. Jack kaya't abaliksen kabagays.
Ay sumardeng ka nga agkat-katawa ka ba, guys? Amo ko no apay nga agkat-katawa ka. Jack ingagara day jay anapasamak. Agbagay kayo man kani Manong Piring kabagis. Ay pakpakawan. Sakit la ti ulo dagita lalakay. Anya laki din ni kabagis. May mayat mo lang, no ada katakon ay nay mo itibiyag. Naragsak ti ada asawa na. Naragsak ti awan asawa na. May mayat kabagis. Desnogan ka kayat now. Ay. Jack kayat kabagis. Nasakit. Uncle, papanan nyo? Adamot imot mo asabong. Inakarman ni Elvey. Ha? Arman nyo ni Nana LV? Kano nagsungit na di abakat? Kayat ko ni Elvey. Nabayagin na panahon ngagdat-dato na kenkwana, kordapya. Kasta ka di, Uncle? Wen kordapya. Aging gaita. Mangnamnama aklat ta, nga ayatin nakmet ni Elvey. Ala. Lalayngan yung ruteg daton, Uncle Piring. Wen kordapya. Talaga akayat kao nga asawain ni Elvey. Nagpuskol tarupam. Nay, apay ka di, Elvey. Imbagak lang arudan ajak kayat ti agpaaram. Jakon makiasawa. Ay, di mo sawan ti kasta, Elvey. Sungbatan na kaong tagasawatan. Manjak. Nalawat italon ko, Elvey. Ayawan bibiyang ka. At dababoy ako. Uray pay. Nalawat ti balay kao. Jak pagan anaw. At daurnong ko, Elvey. Uray anyat ibagbagam pireng. At dapay kalding ko, Uray. At lima abakak, Elvey. Uray pay sangapulaw ti bakam. At dapay duanwang kao. Uray pay. At daasukin pusak. Pumanaw ka! Di ka kasapulan, piray! Ha? Agungat ka matin, Elvey. Lumayo ka, Satanas! Sino tinangrabaw kanya? I love you, Elvey. Ha? Piray? Kaya ka nga asawaan, Elvey. Ay, di nakagad, piray. Pumanaw ka, di tarabaw ka. Ay, nagdagsan ka! Ha? Ay, siga ka di dayta, Ante LV? Oh, payanas daaw ka nakakita kanyak, Lorena ka anakan. Nagkiting ti shorts mo. Kan nakasuot ka iti crop top. Agparparang day tapusag yun. Ay, bagay ko kadimot laang ti suot ka, kaanakan. Oo, Auntie. Magbagay mo. Nagpudaw gayam ti gurong kan pusag mo. Agyaman na, kaanakan. Sa dino nga iti papanan nyo ita, Ay mapanak ijay balay da piring. Indak agpaasawa. Iya. Sino ti... ha? Elvey? Wen piring, siyak nga raod. Ay, nagpintas ka matin, Elvey. Ati mo pa yung tibalasang. Nagadupay lang sa umpiring. Ay, asawaan na kaon. Ha? Wan. Talaga nga asawaan kan. Ay na, nagganas mo't gayam. Kaya't kaunti makikalay sa kanta. Nalpasin ti kalay sa tapiray. Humabol tapay, bareng makaanakak pay. Wan, Elvey. Anya pala ti aramidong ay. Maragsagan ak, Elvey. Kamawdanan na. Agasawa tamit langan. Adan nagbanagan, tinararamit ko kan ka. Anya lakit din. Agsao ka pa'y laang. Itay pa'y nga gururayat. Wan, Elvey.
I love you, Elbay. I love you too, Piring. Ay! Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Nabakutan, abalasas. Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Kamusta, anak ka? Baknang ka di may nagdaton kan ka? Saan, tatang? Jobless. Awan trabaho na. Ay, sana mabalain. Di baknang lalaki ti Pilyam, tapno bumaknang kamay. Awan, tatang. Awan sir-serbi ti kinapintas mo no agtin nagkalangit ti marigrigat akas kadata. Wan, tatang. Di kay madanagan. Taado pa'y ti umay agdaton kanyak. Basta, lalaingam ti agpili. Gini, anak ka. Naskay na makatumpong kay ti baknang nga pakiasawaam. Saan ka di pa'y anak kapili ni Jenny kadagiti lalaking agdatdaton kan kuana kabagays? Pasig mo ti mamirmiraot dagiti agdatdaton kan kuana. Di ko mabaknang tapno bumaknang kamin tumay. Ay agraraman. Amom nga raw, no baknang no saan di agdatdaton kin ni Jenny. Maamwanday ta, baba ni ti panagkawkawas kabagays. Nagkapoy ka na mangilasin iti baknang kansan. Mabit man lang. Nakapilis ka, mate. Sa dino ti papanam. Napintasak ka di iti suot ka, kabagays. Nagalas. Anya tinagalas kabagays. Kas kala uleg ang nag-lipstick. Anya? Naimbag nga oras mo, tata. Naimbag nga oras mo, mate. Anyat maipay ko kan ka. Oh, siyak gayam ni Brenda. Ay, stay. Brando, tata. Kaya't ko ti agdaton kini Jenny nga anak yun. Ha? Agdaton ka kini Jenny, kunam? Uy, tata. Kurso na dak ni Jenny. Kasano na mamom ni Jenny nga anak ka, Brandaw? Namamok iti Facebook, tata. Una, hanggang saan ka matalalaki? Brando, tumboy ka, mate. Uray no may sa katumboy. Tanapod numot ti panagayat ko kini Jenny nga anak yun. Nukas pangarigan ta kayat nak. Jak to pulos paldangan. Ayatek, itiag na na yun. Adakot time. Ha? Awan, tata. Ay. Gawid ka nga ruden, wawang kutsim. Saan ka kayat, para iti anak ka? Di manaw mo't adagos ni Brando, tatang. Pinapanaw ka, untawan mo't kutsina. Anya? Napanglaw mo't lang da dya, tumboy. Isuasan na maikarikan ka. Tatang. Langlanga na pa'y lang katawan kukwartanan. Sa may isa, diyak kaya ti tumboy ngagdaton kan ka. Diyak pala nakasarita na imbag ni Brando, tatang. Uray pa'y, diyak kaya ti tumboy aparakin ka. Diyay makiipaay iti anak ti kayat ka Tatang. Anya ko matipakan kan ka diyay tumboy. Sa may isa, saan ngaglanglangabak nang, diyak tupay kaya ti panagrup-rupa na. Kas lagrup-rupa nga alutiit anaipit iti ridaw. Ay, di kaunay agpilpili para kin ni Jenny nga anak mo, kabagays. Daybak nang nga raw, ti kayat ko, kabagays. Anya lakit din, kabagays. Narigat tinapili launay. Taamangan no makapili iti kuggangay ni Jenny. Isong agpilay, tapno sana makapili ti kuggangay. Di mo man ipadpada ti bagi makuggangay. Ay so, sa anak akuggangay, kabagays. Bagbagay kung tupay ti make-up ko. May sakamot ka ba, guys? Anda ka lang dito'y parangan ng naka-make up ka pa'y. Imbag ko man o bagbagay mo kat saan, mate? Anya? Kas ka lang na make upan na bangkay. Kat adda na pili mo, kadagiti agdat-daton kan ka, Jenay, kaanakan. Awan pa'y ikit. Saan akayat ni tatang dagiti napanglaw ng agdat-daton kanya? Apay anitatang mo ti agdesisyon para kan ka, kaanakan. Sika ti rumbeng nga agpilay. No asino ti kayat mo, kadagiti agdat-daton kan ka. Ikit. Di mo ikaskaso ni tatang mo, kaanakan. Sika ti agpili iti pakiin nayatam. Naimbag nga oras mo, tata. Naimbag nga oras mo, mate. Baraw, kuyaw. Siyak ni Frank, tata. Kaya't ko tagdaton ka ni Jenny nga anak yaw.
Kasanuan na amom ni Jenny nga anak ko? Naamamok iti may sapar kay tata. Imbaga na ta address na kanya, isungay mayak. Anyat nagan mo itayan? Imbagak itayin tinagan ko tata. Ulitik-latan nga ibaga. Siyak ni Frank. Tagano ka, Frank? Taga kabangi-bangak lang nga ili tata. Ada nalawa dagam? Ay, awan tata. Ay, pumanaw kan, Frank. Sana si katikayat ko para iti anak ko. Anya? Apay apin napanaw yung adagos ni Frank, tatang. Jakayat da dya lalaki. Awan dagana, kin marigrigat. Tatang, Kin sana gwapo. Kas lakal ding atame. ala ni tatang, ada ayamot saan atammi akaldeng. Tammi matami nakaldeng. Basta, jakayat da dya Frank aparakin ka. Asino nga ruti kaya tiyo para kanya. Jay baknang kan addaan itinalawa adaga. Di kutse, kas day tikayat ko. Tatang, No daw mayagdaton ken ka, pilyam tay lalaki akayat ko aparakin ka, ha? Jak to kayat nga agrigat ka. Iso apilyam tay adu ti kwartana. Kumusta, Jenny? Sumbatam ka din, tidat-daton ko nga ayat. kwa, Sumbatan na ko, Jenny. Ay, ayatan ka unay-unay. Adda natin nag-akasirula iti kusina yo, Jenny. di mo latan ikaskaso, Brando. Nagkalung man nga tan, di pusa may. Kasta ka di. Ulitak nga ibaga, Jenny. Ay, ayatan ka unay-unay. Si kalaan ti... Ay sus. Amangan no inibusan di pusa ti sidagan nyo, Jenny. Ha? Sa! Sa! Pusa! Pumanaw ka! Nagalas ka, pusa! Ay agawid akong Jenny. Apay ngay, Brando. Kasangsangpot mo laang ah. Saksamit di pusang abugin ni tatang mo. Rab-rabi lang arunin, nanda ka pala dito si ka, pusa. Kas kalal, alya, pusa. Agawid ka talaga, Jenny. Baliwak to lang ti umay di ti balayo. Ala, pumanaw ka, si ka, pusa. Di ka nagsubsublay. Mala. Agan-anad ka nga raw, iti panagawid mo, Brando. Sabong para kan ka, Jenny. Agyaman na, Frank. Saan pa yan natay ti anak ka o tapno sagutam iti sabong? Truck. Frank tinagan ko tata. Saan kat atrak? Ay, uwing gayam. Frank, tinagan mo. Uwan tata. Nalipatan nyo man ang tinagan ka? Jinay, agudong ka, kat papanawo mo, dahito yung lalaki. Tatang. Agtignay ka na. Si kamot ang lalaki. Pangal daw nga umay kagdaton. Tata? Wino, panggap mo ti umay makipangan dito'y balay. Iso pangal daw kang imay, Tata. Go away. Awan ti, pasidami kan ka. Ay na, kunamlan asino ka amang papanaw ka dagiti agdatdaton kini Jenny kabagays. Ay, di mon pakibiyangan ti aramida kabagays. Jak kayat dagiti agdatdaton kini Jenny. Nagpapangit da. Kansanda abak nang. Naglaing ka nga aguyaw kabagays. Apay, guwapo kaya. Ay nadya kun balik sa hindi kayat ko nga ibaga. Tapno saan ka amasair kabagays. Di ka kumaaguy-uyaw, tadakos dayta. Pudno madamin nga ibagbagak. Anya lakit din ni kabagays. Ikalintagan na latta ti bagina. Dakis ti aguy-uyaw kunak ngam ipilit mo latta. Inton kon, ginuradakan dagiti agdat-dataon kini Jenay. Gumora dalata. Anya kumangit ibibiyang ko. Nung kumatabak nang da, awang parikot kanyak. Awan pa'y nasayat ka dagiti agdat-daton kini Jenny nga anak ko kabagays. Apay anak ko namday ta kabagays. Nagmumursing da. Kaslawan makmakanda. Marigrigat da pa yung marabutit. Anya lakit din ni kabagays. Kunamlan nagbaknang ka no agsasaw ka. Agpay sumati bagbagak ah. Awan serbi ti kinapintas ni Jenny no sana baknang ti pakiasawaan na. Ay na kabagays, di mun arapa-apon dayta. No lakit di ta napudnaw, kun addaan na talgad at trabaho jay lalaki. Mayatan! Tuka! Anya tukak? Uray mabakan ti anak ko, basta saan adag iti marigrigat ti pakiasawaan na. Anya? Siyak ti agpili para kan kuana, tapno saan tong agrigat.
Sino dayta sa nga ilim anak ka? Ni Jerry, tatang. Iso ka diti aking kotse, dayta nakaparada dita parangan. Wun, tatang. Agdat-daton ka di kan ka? Wun, tatang. Agdat-daton kanyak ni Jerry. Ay, sugbata madagusan. Langan na tibak nang. Kita ti sapatos niya. Branded. Ha? Uray ti kalugong na. Branded. Tatang. Uray ti pantalon na. Branded. Ha? Kasano ti pa nakaamoy branded dagiti suot na? Amok ti mangkita iti branded kan saan, anak ka. Sugbata madagusan. Tanay, sayang day ta lalaki. Ngam tatang. Diyak kayat day ta lalaki. Ay dang nga, ada kotsina kan napintas ti sapatos na. Ison ti pakiasawaam. Tatang. Ay gurain ka no di mo patsyon ti kayat ka. Makiasawa ka, tanay, bumakit ka matay. Siyak man kit, di ti makisarita kan kwa na. Ay, kayat nakati anak ko, Jerry. Sungbatan na, ti dat-daton mo ngayat. Tatang. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Agpaiso ka datimbaga ni tatang mo, Jenny? Ha? Kwa. Huwin ka no, ay ayatin na kamot ti anak ko. Tatang. Manipod ita, agayan ayat kayon kini Jenny nga anak ko. Ay na, maragsa ka na nga no kasta, tata. Ay, baraw, kukuha kong deta na pintas sa sapatos mo, wan? Ha? Ibati mo, tagsaka-saka kalangin nga gawid. Sa nabali, tabak ng kamay. Anya? Guraon nakmat ni tatang. Magpili ak pa iti pakiasawa ak ante. Iso asinong batak latan ni Jerry. Kayat mo ka di matan na dya lalakay? Un latan ante. Makiasawa akon ka ni Jerry. Nadalatakan ka day tabalasang ka. Sa bagay, nahustuan ka matan iti tawan. Agin inayat kayo lakit dekin ni Jeray. Masursuro ni ayat akunada, ante. Karuba, baknang ti pakiasawaan ti anak ko. Ada kutsina. Makita yu day ta balay may. Agbalinto aman sunday ta. Palaulawak to iti alad ti mansyon. Tapno saan kayo basta makasidag. Ay, pasikat mo talalakayan. O, paiso, pasikat mo talaklakayan. Saan ngagpaspasikat kakalugaran. Umay ita dagiti dadakkel ken kakabagyan ni Jerry ket tinungan may ti kalaysada. Sigurado mapunno iti logan ti parangan may. Ay, kastaya, tata. Wain, dagitin to agkakangina aluglugan ti agparada no madamdama dito'y parangan. Tabak nang ti pakaykamangan ni Jenny nga anak ko. Mawis kayon to amin intong kalaysada. Kasigurado nga grande. Apay ngay, nagadumat din ako liglig ti nagparada di taparangan, Jenny. Ha? Huwag nagpaiso, tatang. Pahasik ako liglig kasi mangpot. Sino ngay dagita? Naimbang nga oras yo, tata. Jenny, kakuyog kong tata ang kananang ko. Kastamatan ka dagiti kakabagyak. Apay ngay, ako liglig mo tin tinagluganan nyo, Jerry. Ayan ngay di kutsem. Ay, akwa. Saan ko ako tsiday jay, tata? Kuko ati amok. Binulod ko lang. Anya? Ay, sana mabalay. Umay ko asawaan na ni Jenny, tata. Saan? Pumanaw kayo. Impagarup puno baknang ka. Anya? Awan mo't dakos na no makiasawa ka ni Jerry. Anya? Angam ka babaeng. Imbagbagak ka dagiti kakalugaran baknang di pakiasawaam. Basulyo, tatang. Imbabain nyo matla ang tibagbagiyong. Anya? Ay, di kayo madanagan, tata. Uray no may saakla ang driver. Kabailak met abyagan ni Jenny. Kababain na ito ngay naramid ka. Kababain! Ala, papagayam. Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Napilay ni Tatak. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Anyalaki din. Ay, nagadaw tilinabaak. Awan pa'y tumulong mo't kanyak. Siyak lang din tinaglaba. Siyak pa'y timang susuon iti batya naglaon iti nagado alina. Wow! Ay, pang kisapataw!
nagan ti batya. Ay, natinagngag paiso ti batya, Belen. Ay basol mau. Anay ko, napusinsan tingipan ko. Talaga apusyak amin dagiting ipon mau. Nahayan na'y kumanan, Belen. Ustawn, nagdaran ti bibig ko. Narugrugitan dagiti linabaak. Ala, pidutom amin dagiti lupaut ket ingka ulitan agaw-gawan nanday. Wan, bakal. Ay, anay ko. Nagsakit ti dinanog ni nanang yaw, anak ko. Ay kay basol yung ilang atatang. Apay nga min akigtutan yun ni nanang ka, amuyo lang arudan ang nalaka makikigtaut. Nabangking santi pangak. Jaksamot din maingal-ngal dagiti ngipon ko. Nila ka ni tatangin. No kigtutan nyo pa maminsan ni nanang. Amang ano saan la adanog ti maramanan yaw. Aha, Amang ano kugtaran na kay pay. Yadadan ang nasakit ti kugtar. Ngam ti danaw. Malutluton ti pinakbag. Ramanak man titday no naimasay. Ay, mayatin. Nagnanam. Kalubakon ti kasiro. mga tayo, bakit? Ay! Naibalangan ti lutluto ang Belen. Ay, basol mo! Bahayaan na'y ko. Apay nga agsipat ka nga'y Belen. Awanan ka itibain nandeng. Sayang tilinutok asidaan. Kinigtot na kamain. Ay, jak inggagara, bakit? Sorry. Sorry tarupam. Ala, ako pam amin dagita naragrag ang masida. Tasidaam amain. Dilpatam day tasabaw anay belang. Ay, nalabas kamot bakit? Sa anak nga asaw, tapno dilpatak na ita sa bawa na ibalag. Sordo kamat ngamin, tatang. Anya nga ita. Naibalang si daw niyo kumaka ni nanang. Basol mo't ni nanang yu ah. Apay kumabasol ni nanang. Kadda kayo matinangkigtot kan kwa na. Naglaka makikigtaut. Dinamag ko lang no nakaluton, nakigtot adago sain. Amoy lang arudan asisilukan ni nanang. Naglaka makigkigtot. Mala, mangtag kakit din iti sidain tanay, mabisina kaun. Mabiit lang nga ro, tatang. Inak mangala iti sidaan nyo, iti kusina may. Apay ka bages. Nakamisuot kamat nga imay dito'y balay. Ay, sayang. Sayang at talaga. Anya ti sayang ka bages. Sayang jay si daan may. Tana ibelang laang. Anya. Kinigtot nak ngamin ni Nandeng. Iso aday jay. Nasagid ko jay kasirula naglaon iti pinakbag. Anya laki din aya. Sutil tumat anamin pinsan ni bayaw Nandeng. Saan laang ama minsan kabages? Basansan. Anya. Kagurgorak pa'y matngarot ti kasjay nga ugali na. Wanaw agkabawan ni bayaw Nandeng kabages. Saan pa'y ngagkabaw? Napigsapay ti memorya na. Ugali na at talaga ti mang surdo kanya. Ay ikanak man kit di iti sidaag kanay. Mabisinak una yan kabagays. Ay agyamanak ta nakapanganak matlaangan. Imbaglakit dahin tadapay sidaun da kabagis ko. Ay kartingak man pa'y timagna. Tapno darasak a makaawid. Manglintag akong dito'y irigasyon. Asidag dito'y apag... Bakit? Ay, matinaga ko niti irigasyon na amata. Ha! Ay, nagdive ka matandita na nung bakit? Ayawanan kay tibaay nanday. Ay, arayatan nak. Jak amuti ang langoy. Ay, uwan bakit? Kumpat ka iti imak. Kartingam! Apay yan nanang. Malamlaming kay patag. Ay, yawanan bain. Asino ti nyaw? Nitatangyo apay pe anak kau. Kinigtot nak. Iso na ipisukak iji irigasyon. Anya? Ay surdo tiawanan ba nalaklakayan. Kanayon nakakigtutan. Anya laki din ni tatang. Kayat na kay asur-sur doon. Saan langan nagparparang kanyak ni tatang yaw. Patalaga ang makaraman kanyak.
Di kay payagaw awit tatang. Apay anak kao. Gubat lakit di ti mapasamak no gawid kayaw. Sino kumati ag gubat? Delikado kayo kaninanang tatang. Ha, Surdo kay ngamin. Agasan. Tanay pisok iji irigasyon ni nanang. Gapo iti panangkigtot yaw. ay rabak ko lang dayjay Pepe anak kao. Jakmet namnaman na tumpuak ija irigasyon. Nagpanatingan. Gapo iti day tanga inaramid yaw. Prank lang jay naramid ko. Anya aprang? Day tayo ngay mabuybuyak ija YouTube. Padpadasag lang mat ngay prank ni nanang mo. Dayjay manan ni Belen. Iprank ko manan. Nalaka lang amin na makigkigto ti asawak. At daigam ko ngay ayam nga ulag. Ipurwak ko kankwana. Kitag man ti reaksyon na. Aginayadak amag na. Inayad. Aday ta. Asidig akon kankwana. Ipurwak kon dito ay ayam nga ulag. Ay, ulag! Ay, ulag! Nagdakil nga ulag! Ay, mataya ka hon! Saan ka pa'y amatay, Belen? Ay ayam lang day nga ulag. Awanan ko itibain! Anay ko, nagsakit ti danog mo, Belen. Inakalaan jay bunang! Kapten kalangan! Ay, taray nandeng! Taray! Ay, buwisit day jay alalakay! Apayan ka ba, guys? Anyat mapaspasamakan ka? Adamot imot mo abunang. Sapsapunak ni nandeng ka ba, guys? Kayat ko apat! Anya? Ay, saan ka ba, guys? Di mo aramidan dayta. Surdo tiyawanan bain alaklakayan! Anya gamin tinapasamak aya ka ba, guys? Pinurwakan nak iti ay ayam nga ulag ka ba, guys? Ay na, nagbutungak tayong pagarup ko apud-pud no nga ulag. Anya lakid din aya ni bayaw. Surdo at talaga. Amo na lang arudan ama nagbut-butungak. But nganak pailaan. Apay ngaglamlamang ka dito'y balay, tatang. Ay, nanang mo, suneng. Anya man ang tinarami jo aya, tatang. Rinabak ko lang, mat. Ngamtag, takmatan. Ay, anya lakid din aya, tatang. Sardengan nyo ngamin arabrabakan ni nanang. Amo yun lang arudan ama nagkigkigtot. Ay, basta, di mo ibagbaga nga dak dito'y balayo, Ay, agawid kayo kit din, tatang. Urnusan nyo ti pagbagiyo. Ay, diya kaya ti agawid. Kabutbutang ni nanang yaw. Amo yung matgayam nga agbuteng. Ngam apay nga rod arabrabakin nyo ni nanang. Nagtadam jay bunang nga igam na. Sigurado nga agbalinak nga al-alyano matag... Itay nakapayasap sa pulan ni Bagat Mau, pare nandeng. Diya pala kaya ti agawid di balay, pare Tomas. Nay, apay ngay. Pagbalinan nakmat a corn beef ni Belen. Anya? Ay sos, delikado nga rod no kasta, pare nandeng. Ay, talaga delikado, pare Tomas. Iswa dito yak pala paraangam, wag. Ay, wen, pare nandeng. Si kalata ti makamaw. No agdamag ni Belen, no sa dino ti ayan kaw. Ibaga, madinak nakit-kita. Wen, pare nandeng. Nagkalma ka din ni nanang mo, Pepe, anak kaw. Uwin tatang, nalamiisan ti ulo na. Saanin nga pungpung taw. Saanin? Awanin dyan bunang na. Awanin tatang. Ayos nga raod. Iso nga gawid kayo. Di na kan kaguran ni nanang. Hanggang mo sigurado ka, saanin ang napudot ti ulo na. Saan ko na lang aruday? Nakaluton sapay na iti pangaldawan niyaw. Kasano nga mo, anak kaw. Naggapuak iji balay, tatang. Agawid ak nga rudan. Saan mo't gaya man na napudot ti ulo na. Awanin ti parikaw. Yaho! Simang putakon, Belen, bakit? Nasaya at tasimangpet kan. Anay ko, nagsakit ti danog mo, bakit? Daytoy pa'y. Husto na, nagsakit. Anay, nabataksan ti matak. Ay, anay ko. Batakag pa'y ti matam.
Sana ko na makakita. Ay kunak manusan kan nga agong ungay. Ha? Nagkunakan ka asaan akon nga agong ungay? Ni Pepe nga anak mo. Naggapo ka nun dito'y balay. Katandapay ka nun indasar mo apangaldawan. Saan ang naggapo dito ni Pepe? Yakpay nakikita na yung anak mo. Anya? Ay. Nagdadakkel ti Black ay mo, tatang. Ay sinalbag ka, Pepe. Kunam kanya kasaanin nga agungungot ni nanang mo. Kita man tinaramid na kanyak. Dani na isi na ti ulok. Ako No saan anak alisay, amangan no na po si amin na nangipan ko. Mawan ti dakas nga intensyon ko, tatang. Kayot ko lang nga, gurnos kayon ka ni nanang. Kita man tinaramid na kanyak. Dani jakon maimulagat dagiti matak. Kasano nga ay parinandaing. Hindi kan makaaway di balayaw. Saan pari Tomas? Kasano ka nga rudain? Jakam mo. Sapay mabisina ko. Pasinsya ka, saan ka mapakan di balay kaw? Apay ngay pari Tomas. Sa anak ngamin namang mangahan parinandaing. Anya? Di ba ikat matay ka, no di ka mangmangan? Basta, awan tipakan ko ka. Inayan laang nanding. Di kagparnuay iti unay. Tapno makastrek ka ni di kusina. Ay, sapay nasip nga. Nalabit na nakaturugan ni Belen. Di naman daw ti aramidag. Ay, nakagkalong ni di kusina. Ay, Jaske. Nasagid ko titugaw. Nagunikit day. Adda ka ditaw dita! Ha? Ay, nakariingan ni Belen. Ang mga numay ditaw. Adda ka ditaw dita kunak! Meow! 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 Ayos. Ipagarop na lakit di apo sa dyan nagmeow. Nagulima ka ni Belen. Ituloy ko ti mapanidya kusina. Ay salbag. Awan mo't naluto amakan dito'y kusina. Awan karga dagiti kasirula. Sapay mabisina kaon. Agtatakaw! Anay kaw, sakda ito'y Belen. Ay, anay kaw. Ha? Nandaing? Uwan Belen, ay sakda ito'y. Di na ko mapangoran, iti palanggana. Ha? Adda basol mo kanya. Iso ada ito'y pa'y tiplanggana. Anay kaw, huston Belen. Napakawanan na kaw. Apay ngayon luar mo dagiti badok, Belen. Pumanaw kan! Di kan kasapulan, nandaing. Ay, pakawanan na ka din, Rabrabakan ka lang, mat-iday. Prank lang, day. Kasta gaya ma, ti amom nga takat saan ama kapasair tar aramidam kanyak, Pakawanan na kon, Belen. Ang balbaliwa kaon. Di na kon papanawon dito'y balay. Magdusa ka, nandaing. Noan niya tinaramid mo kanya. Isumat ti aramidakan ka, tapno agnakam ka, ha? Ay, pakawanan na ka din, bakit? Sani na maulit, day. Talagang agsingsing puta kaon. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan ni Tibiyag, ngayon tayo pinauluan. Prank! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isaganing Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.